Kolumpung Second Division League Football Tournament jong snem Arhajar Arpulai ha Eastern West Khasi Hills District balapenya de kepenting Umyong District Sports Association kalapoi shikajing kun semi-final ha ka khatway terik nailar ha kajing kun hapding ke Kynshi Mawria SC persya ka Youth FT na Mairang. Katba ha kajing kun semi-final ka baar peding ka Mawphanñiew SC persya ka Umwi Sub SC kalalong hamadan dom maulum pending Umyong Mairang. Haka jingil akai beningkong ke Kynshi Mawria SC kala pelim no ka Youth FT dalai la shikol. Katba haka jingil akai semi-final ka baar pedeng ka Mawphanñiew SC persya ka Umwi Sub SC kala kut no da ka jingil khat iway la iway. Haka jingil shoot penalty pat ka Mawphanñiew kala job da saw lalai ya ka Umwi Sub. Ka final hapeding ke Kynshi Mawria persya ka Mawphanñiew kan nong ka khat santrik nailar ka sengilat lut kari India ha kapor arbaji no sngi hamadan dom maulum pending Umyong. Tahan Pak. Susah. Sedang sekarang tahu bitai. Layo ang ginagawa niyo. Saya kapay dan rata layo. Mesti kaya. Sesuatu tayo. Sak. Di mana bang garap kau rak kerja di mana dia. Perlu deh. Sana kita